Bantu bakithi sanibonani ngiyanibingelela emzini omnyama emzini onsundu kwaMntongoni Afrika yonke jikelele. Nazi indaba ezinhle enginiphathele zona bakithi. Uyakhula umsebenzi wethu. Umntakaphosha just partnered with eThekwini TV okuyichannel esiyithola lapha ku YouTube. Ngicela bese uyagijima uyosubscribe lapha yana bese siyaqhubeka siyafundisana. Ungakhohlwa injongo yethu ithi religious awakening and humanity restoration. Asilwi namuntu siyaphaphamsana nje ngokwezenkolo ukuze singaqhubeki sidlalwa abantu. Kade kwasa sidlalwa abantu basenze izinto ezingaphezulu kwamandla ethu basenzisa nezinto ezamahlazo egameni lenkolo egameni likaMdali. Isikhathi sokuvuka ke lesithi thina vuka mntomnyama phaphama mntomnyama and also sizakhela nje ubuntu bakithi. So gijimuye lapha uyosubscribe ulike ucommente ipage lithi eThekwini TV with umntakaphosha. Uzungakhohlwa ukuthi asilwi namuntu lana kodwa we are restoring humanity. Sithi slogan sethu religion behind and humanity ahead. Ubuntu kubantu.